ni amakuru y'ubutasi akomeye cyane ikinyamakuru Reuters nk'uko tugiye kuyabagezaho ndetse n'ikinyamakuru BBC gahuza miryango tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane atarigeze avugwa ku bijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, uyu mugabo wari ukomeye cyane ku ruhande rwa AFC M23 kubera akamaro yari afitiye iyi AFC M23 ndetse akaba ari umugabo wari uzwi cyane isura ikomeye ya Armée Révolutionnaire Congolaise ARC nk'uko tugiye kwigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye twihuse cyane. Nibura abantu 9 barapfuye mu gitero cya drone muri Kongo cyahitanye umuvugizi w'inyeshyamba nk'uko amakuru abitangaza. Reuters yatangaje ko igitero cya drone cyahitanye Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki cyumweru cyasize nibura abantu 9 bapfuye, ariko umuyobozi mukuru wa gisirikare w'inyeshyamba General Makenga ararokoka ntacyo abaye nk'uko amakuru 4 yabibwiye Reuters, no kuvuga nk'uko amasuko 4 yabibwiye Reuters. Icyo gitero cyagabwe hafi ya Rubaya, agace k'ingenzi gakorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kagenzurwa na M23 gatanga hafi 15% by'umusaruro wa koruta ku isi nzima, kandi vuba aha kari kongewe ku rutonde rw'ahacukurwa amabuye y'agaciro. Leta ya Kongo iri guteganya guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro. Urupfu rwa Wiringoma rugaragaza ukongera gukomeye kw'intambara kuko rwakuyeho umwe mu bayobozi bakuru ba M23 bari bazwi cyane mu gihe imirwano irimo gukaza umurego, nubwo hari imbaraga z'abahuza barimo Katari bashaka kugera ku gahenge. Amakuru arambuye ku gitero cya drone cyabaye ku wa kabiri yahawe Reuters n'isoko ryo mu rwego rw'ubutasi, amasoko abiri y'inyeshyamba, umusirikare mukuru ndetse n'isoko ryo mu muryango w'abibumbye. Aya masoko yasabye kuguma mu ibanga. M23 nta kiratangaza kuri icyo gitero, kandi n'umuvugizi w'ingabo za Kongo ntiyigeze asubiza ubuse bwo kugira icyo abivugaho, usibye itangazo ryagiye hanze rishyizwe hanze n'inzego za leta za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'igisirikare, ariko bagahita barisiba mu gihe cy'akanya gato. Imirambo 9 rero yamaze kuvanwa aho igitero cyabereye ijyanwa i Goma, umujyi munini wo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko amasoko abiri bivuga. Umusirikare mukuru yabwiye Reuters ko indi mirambo nibura 7 itashoboye kuboneka kuko yari yahindutse ivu. Aya makuru yatangajwe n'abanyamakuru Clément Bonello i Dakar, Guria Palavicini i Nairobi ndetse n'itsinda ry'itangazamakuru rya Kongo atunganywa na Robi Kore Bure na Tobi Chopla. Ngira ngo aya makuru y'ubutasi avuga ku bagera kuri 7 bapfuye, imirambo yabo yamaze kugezwa i Goma, ariko hakaba hari abandi 7 bitewe nuko imibiri yabo yangiritse cyane, imirambo yabo ntabwo yigeze iboneka. Tuvuye kuri iki kinyamakuru Reuters, reka tugiye kuri BBC News. Bagize bati urupfu rwa Wiringoma rusobanuye iki muri iyi ntambara? Batangiye bagira bati ndarwanira ko Kongo iba nziza kurushaho. Ni kimwe mu bisubizo yamaye ubwo duheruka kuvugana mu mpera zo Gushyingo gushize, nongeye kumubaza impamvu we ubwe ari mu ntambara. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri centre ya Rubaya mu burasirazuba bw'iki gihugu ku wa kabiri kigahitana Wiringoma, umuvugizi w'umutwe wa AFC M23 nk'uko umunyamakuru wa BBC i Kinshasa abivuga. Dusubiye inyuma mu Gushyingo 2021, nyuma y'imyaka 8 M23 itavugwa, imirwano yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe ni umutwe wa M23 wari wongeye kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe sinarinzi Wiringoma, kandi abantu benshi nk'ubu bari bazira izina. Guhera muri 2022 nibwo Majoro Wiringoma, umuvugizi wa M23, yatangiye kumvikana henshi mu binyamakuru. Nk'akazi kanjye nk'umunyamakuru sinatinze kubona telefone ye, benshi twaherukaga iyo Colonel Jean-Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23 kugeza ineshejwe kandi igacikamo kabiri muri 2013. Amaze kumenyekana, Wiringoma yagiye yumvikana avuga ko yari muri M23 kuva muri 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UPDS ryashinzwe na Etienne Tshisekedi, ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Tshisekedi.
mu myaka mike ishize yanyoherereje amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari mu rubyiruko rw'imbere mu ishyaka UPDS, gusa BBC ntiyabashije kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Bamwe mu b'imbere mu mutwe wa AFC M23 ubu baremeza ko Wiringoma yishwe arashwe mu gitero cya drone z'ingabo za FARDC mu gace ka Rubaya kuwa 2 mu gicuku. Amakuru ataremezwa neza aravuga ko bamwe mu bandi bakuriye uyu mutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe M23 ntuwemeza ku mugaragaro urupfu rwa Wiringoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo ibirombe leta ya Kinshasa iherutse kwegurira kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'Abanyamerika. Gusa mu gitondo ahagana saa 11 kuwa 2 umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko ibitero bya drones byarashe buhumyi agace ka Rubaya byica abasivile b'inzira karengane, abyita icyaha ku nyoko muntu n'icyaha cy'intambara. Drones intwari kaze ya FARDC muri iyi ntambara. Kugeza ubu ntakirahamya neza ko ibitero Kanyuka yavuze ko byabaye saa 8:43 z'igicuku Irubaya, urebye yabivuze nyuma y'amasaha arenga 2 bibaye ari nabyo bitero byahitanye Ngoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba. Gusa niba ari muri ibyo bitero yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranwe ubushishozi n'amakuru. Drones z'intambara zikoresha kamera yereka abazikoresha bari muri za kilometero zishobora no kuba amagana aho zigeze mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drones zarasaga mu bice bigenzurwa na M23. Colonel Nanga ukuriye AFC M23 kuri icyo gitero M23 yigambye we yongeyeho ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi izo drones ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Ariko ibitero bya drones za FARDC ntabwo byahagaze. Nyuma yaho ibindi bikomeye byakomeje kuvugwa mu duce twa Minembwe n'inkengero zaho muri Kivu y'Epfo no mu bice bimwe bya Walikare, Masisi na Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Kubasha kumenya neza aho umuvugizi w'umutwe wa gisirikare aherereye birashoboka ko atari wenyine no ko harashisha drones ntuhushe, bisaba amakuru ahagije n'ubuhanga mu gukoresha izi ndege nto cyane zikorerwa hanini mu Bushinwa na Turukiya, zikoreshwa cyane mu ntambara zo muri ibi bihe. Kuba Wiringoma yishwe n'igitero cya drones gishobora kuba cyanakomerekeje cyangwa kigahitana n'abandi bari kumwe nawe ni ishusho y'ubukana bw'izi ndege muri iyi ntambara. Mu gihe inkuru y'urupfu rwe irimo kuvugwa hose kuko ari we uzwi cyane, birashoboka ko benshi badafite amazina azwi barimo guhitanwa n'izi ndege, baba abasivile cyangwa abasirikare. Ibitero by'izi ndege bimaze ukwezi gushize nuko bivugwa cyane, bigaragaza imbaraga igisirikare cya FARDC cyashyize mu ntambara yo mu kirere. Ibitero by'indege za drones birimo kuvugwa mu gihe FARDC nayo mu mpera z'icyumweru gishize yashinje umutwe wa M23 ivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda kuba ari wo utera ibirindiro bya FARDC. Mu gihe impande zombi zikomeza gushinjanya ibitero no kurenga ku gahenge byumvikanyweho inshuro zirenze imwe mu myaka 2 ishize, urupfu rwa Wiringoma rurongera gutuma ihurizo ry'amaherezo y'iyi ntambara rirushaho gukomera. Mbibutse ko iyi nkuru ndi kubasomera ari umunyamakuru wa BBC. Nimwumva ari kwa ngo ngewe ni mugengo ni ngiye Pilot News TV, ahubwo ni umunyamakuru wa BBC. Dukomeje quickly Wiringoma yarinde. Yarazwi nk'umuntu unenga cyane politike ya President Tshisekedi, yakunze no kumvikanisha ko yarazi kuko yabaye muri UPDS. Oni yafatiye Ngoma ibihano muri 2023 ivuga ko akomeje kugira uruhare mu byaha by'ubugome bikorwa na M23 birimo ubwicanyi, gushimuta abantu, gusahura, kwinjiza abana mu gisirikare, ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Oni yamushinjaga kandi guha ishingiro no gutangaza ibijyanye n'ibitero M23 ikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
mu gusubiza ku bibazo n'ibirego bya ONU Ngoma yabwiye BBC ati ibyo ntacyo biturebaho, turi igisirikare cya rubanda turwanira ko abanyekongo babaho neza. Amasoko atandukanye avuga ko Ngoma yavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ariko afite inkomoko mu ntara ya Congo Centrale, ari naho yize amashuri y'ibanze akanakurira ahitwa Mbanza Ngungu, agace kari mu kilometero zigera ku 150 mu majyepfo akiri uburengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa. Amasoko atandukanye arimo na ONU agaragaza kandi ko yari mu kigero cy'imyaka irenga gato 50. Ubuzima bwe bwite ntabwo yakundaga kubuvugaho, ariko bamwe mu bamuzi bavuga ko yari afite abana 4. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama ishize, Ngoma yabonetse mu mashusho y'abacanshuro b'abazungu bafashwe na M23 arimo kubihaniza, ubundi bamuca imbere ku murongo bihuta ababwira ngo kwikiri, sobanura ngo vuba, mbere yuko aba bacanshuro basubira mu bihugu byabo baciye mu gihugu cy'u Rwanda. Kwikiri yongeye kugaruka mu yandi mashusho yo mu mpera za Werurwe ishize. Ngoma yabonetsemo arimo kuramukanya no gutebya n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baraje muri iyi ntambara mu ngabo za SADC, bari bamaze igihe bagotewe ku kibuga cy'indege cya Goma mbere yuko basubira mu gihugu cyabo. Ku munsi Ngoma yambwiye ko arwanira ko Kongo iba nziza kurushaho. Navuganye kandi n'uwari umuvugizi w'ingabo za leta General Major Sylvain Ekenge ngo atubwire icyo gihe ku byavugwaga na M23, ambwira ko amaherezo bagomba kwisubiza aho M23 yafashe no gusubizaho ubutegetsi bwa leta. Gira ngo rero murabyumviye neza cyane. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC News Gahuza, aho yavugaga ibijyanye n'ubuzima bwa Ngoma n'ibijyanye n'ibitero bya drones byahitanye Ngoma. Ku makuru ye afite nk'uko twatangiye tubibabwira mu makuru dukesha Reuters, abagera kuri 9 imibiri yabo ikaba yaramaze kugezwa i Goma, ndetse bakavuga ko hari indi mibiri igera kuri 7 yaba yarahindutse ivu bitewe n'iryo raswa ry'izo drones zarashe aho aba M23 bari aho Ngoma yarari. Ni ibintu bibabaje cyane mu bijyanye n'igitero cyahitanye Lieutenant Colonel Ngoma. Uyu munyamakuru wa BBC ni Samba Cyuzuzo niwe wari wayiduteguriye. Nk'ibisanzwe nge ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.